Allahumme ec'alni mine tevabine ve ec'alni mutetakhirin. Sadakallahul azim. O Allah, Zülcelal vel ikram, mangela e manushen sojtane čista. Čači pnjaske vakirja o Allah. O hadisi, taro Bukhari, prenesinela menge, kaj jek dive sretninga e Aisha e pejgambereskere romna o Hashimi, ov leskoro dat tano Malik, i vakirela menge deka i Aisha radiallahu an vakirja sar o pejgamberi amaro Muhammed a.s. lelasine gusuli. Amaro pejgamberi Muhammed a.s. prvo so lelasine abdesi. Što znači nela prvo tovala pevasta, pa posle togja po celo telo. Molinaj Allahe zil celali vel ikram, o Allah Đelešanuhu te priminel amare abdesija, te priminel amare gusulija. Ja Rabbi zul celali vel ikram, inšallah tova čista ko Allahi zil celali vel ikram, hem parne moja tiklova. Amin, Allahumme amin.